ASDC KNCA pen KSA chilang pen son thom alam pen dharna kang ni pen DC ari deng aphan pinpura lo kapajir. Sang bidemi hansepi Mrs. Assam Tourism subtitle anong A kachapalong dun. Multi-sectorial development project scheme model residential school la hemalong an pherangkiatum kahumridam. Karbi Anglong live along pen Karbi Anglong adang Abirta karjuji phan kachung hongding ara dona phan seta mini lisami juli bepe hin pen Adap ke me kardomang bajiriklo kardom pina Abirta ton pen chethana mixenan BJP asong ke ki duk dat arara phan adai ka patu chora sarkar pasi ASDC KNCA pen KSA chilang pet pen kache song ponahut ke pangdak pom Autonomous State Demand Committee ASDC Karbi Nimso Ching Thora Song KNCA Lapen Karbi Students Association KSA atum chilang pet pen kedam tang jang mi poni phai kre hinirni Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong kaparlo Jasame Diphualong Bokajan Subdivision kaparlo Sarihajan Hauraghat kaparlo Dokmoka Lapen West Karbi Anglong District MP Hamren Rong Supialong kache song son thok Jasamet Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy give and take policy Armed Force Special Power Act mate AFSPA lapen Kajuranga long eco-sensitive zone and parta elephant corridor asai kedeng pen kache san tuji aphan ke kham khe asai kedeng Bangso long hamren hithi kimi multi utility building ahong pharla long ada por phai kri si pen kache songpong lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Union Home Minister Amit Shah phan kapanong pinpuralo West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Baruari deng pipajir dampen son thom kijong ponalam than pachini tekang labangso kache song lapen pinpuralo ki pipajir ramai kang nialong kache tong dun ASDC Sankur Chunbang anparta KAEC CM Barim Jotson Bay Hamrana phan kilang arpu kedeng ASDC TDP Klembang Phu Ramsing Ronghang ASDC TDP Chunbang Sarsing Ingling ASDC Hamran District Committee Amai Phu Ramsing Terang ASDC Hamran District Committee Kong Chunbang Binda Teron KSA TDP Kong Chunbang Ramsing Tokbi Pen Chenglok ASDC aphan ke koi thip ongdung sarphi sarphu riso nimsuatum chittorun si kache song angtong RDP do Pinpur along kijong ason an Central State atum che sanse mate che withdraw pon pe pulote anso se si che song pon thuji puta ASDC KNCA lapen KSA songja atum pen ke therpado Hamran along the delo di puta do pen Mekojana subdivision upon Sojojanong Tadu, Lapen, the song that subdivision upon Dogmakalong Tadu. Long Pladim, ASDC, KSL, and KNC, Chingrun Pen, that particular Tom Pen, that Pinia program Banka Deng Poniglo. The Bangso, the Deng Ponanko, Alam Tebanke, Assam government by India government pen, Hini Tom Alam claim normal. Hedung Kachok check claim that a clan rock look. Isiabangge Meghalaya government ba Assam government jitu ka chikroi po dak Meghalaya long leta pu pipo Assam long leta pu pipo po alam the se chikroi give and take pu la ke porospor la tum buja buji pense pu pu pipo ba hopen ke status ko po ta pu se hala bangge Karbi Anglong rat an panle tum pipo bangge koi credit nangji BJP long ledo Congress long ledo nahoka party long ledo seta Karbi Anglong rat kel ke krokedat na yalam thep seta pini theglong lo Assam sarkar pen Meghalaya sarkar la bangso ke krokedat dak ajak Karbi Anglong long ledo Meghalaya ban pidet po la bangso lam ke krokedun nang ne po long bangke ongdung Karbi ara tum kening jai hidat party long ledo asong long ledo ajaha atum bang ninja he kopi posi ninja he malake chini setap ASDC lapen la Autonomous State Demand Committee Karbi Students Association pen Karbi Nimso Ching Thora Song la song thomutum ge la bangso lam ko thek the pusip pini puthot ako chipeklang thulup ko tekjelo lage pilong lelo alam the bangge farukrisir ke mane bharosa din long det pen akhai til manda jilat salam piji pulop
halabang so jilat ke selam pia hurabang ke laka 1951 sip ha Meghalaya ha Nagaland pentap hala sut Nang kok lagi kumanne jadi kilang selet ba cuma ngake tum cuma tum ladak ka ci song nang kok la bangke sonong lagi pon ka ci song asi kumanne ke pam kilang selet ban len tum Hamran pen Daniel hi Karbiang Long Live. Kedamtang jang mini phaikre ACR ni Guwahati Rongsopi Rukmini Nagar Auditorium Hall along Mrs. Assam Surihini rengkore hini kacepate padoponlo. Bangso kacepate along Karbiang Long pen sangpi Demi Hansepi Mrs. Assam Tourism subtitle anong e Chepalong don. Sangpi Demi Hansepi to kardom aprangsi Karbiang Long Live pansami nili hinpen akirupa jeriglo kardom nilimen dimi hansepi nili patumi Guwahati Rongsopi along Mrs. Assam hada kecepati do lasin nili hada kecepati dun pen nili subtitle long dun iglo subtitle nong e tourism winner hada nili long dun iglo lasinon nili aprangsi kecurukang tung manggala helo da Karbiang Long pen nili tung maphan ki japon jitu nili tumasar Mr. Godom terang aki hai kami pansami nili hinpen curupa jeriglo lepen adon thu nili phan trainer ngi than Miss Julie BP pansami nili hinpen akirupa jeriglo kardom. News Report Karbiang Long Live. Kuti thongke braketom atangka pen kikimpon multi sectorial development project scheme model residential school hemalong pherangkiatum kahumridam Lakha inquiry hini Sarupathar MSC constituency ke parlo jilangso Balipathar along kedamtang surihini ra inquiry ningkan phaikunia chikloni phai inquiry troxiani Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala redengpen long e somponsi labangso school kikim kerang nona bangke ketang posonlo Lapen laboson scheme ke the nai ke Karbiang Long along hini vet lang pusi halada garatum nang chathan labangso scheme ke ban thega pot Jagat Singh Ingti EM Karbiang Long Autonomous Council pen Dr. Numul Mumin MLA Deputy Speaker Assam alang lituma phan Sarupathara ratum kachuru pajirpon Anparta isi kopai ke melo pusi halada aratum chehok renti Athe Karbiang Long along ke JNV Dipu lapen ladak Bokajan LA along si nason scheme ke thek long chotlang pusi ke theke dingatum pen chethan renti Lapen landowner atuma phanta sai choklem dunji aphan warsai do pu he hui pen ning che parong renti labangso school aphan ka do ka be chiri phokep social only chipi dun pen anparta ki dukela he me jangre asomar komane jongsi lo kachali ning hangpik ning re serabang pubang phiatuma phan ke thetana warsai lo buta haladak arara tumpen nang thandun me jangre chot kari lo kaddo kabe ili tungkar biarat an surpothara rat pudet kalilo all India sitame jongsi ladak aning hang abang phu jongsi aning hang pulote ladak bangke kaddo kavita dunlong po lapen ili tumlong ladak kas category doji la kaddo category tadak kidunlong je phan awas saidulo Athe eprang entrance exam ki undunlote kidunlong lobota chethan Lapen lo charle ausomar kaddo kabe bang pharu pli pusi non amar ke sik chotlang puta halada raratum pherangkia bitung ki humrida mahut nang thandon
along ka pereka laso kacing tho da mani nona masitame japralang solong sitame cultural ladim hitame klam kon bomba hala dak pen dakan belang non elitum non maga tek dam long bangke lang je thing pen subhas terang Karbiang long live Dipusa vote bank disagisim dimasa rong along niso terang pi mai ke padoda mahut disagisim gaubura hemchandra thausen hin pen non ke dobom MSc dipusa phanke dhansiri arara tumke tingni daksi non ke independent candidate phan ke parjab ja phansi che sik pon pusi pherang kyang no che paklang pon Kedamtang MSc election Dhansiri constituency along independent pen karjabdun National Party aphan kachedan kangtang khring a candidate niso terangpi Dhansiri along kedo kelak arar aphan kachelang vegji pu aning kachibi e ajok non kewangji MSc election along setame election pangdak de pinlang pu setame non aphonga bangke kachepa hai pon vegji aphan do de sangse pinsi vote ke hamai along paduponlo Lason si non ke dobom MSc Dipusa a vote bank disagisim dimasa arong along SGB Robin Nunisa hemalong disagisim arong arara tumpen mai doponlo Dhansiri MSc Pradeep Dipusa pha nitum Dhansiri arat ningkan kepang ni der phita rara phan ke klem piang thek ajat tawe lasinon Dhansiri arat ke Dipusa long ke kacharab dunjia bang pusi avelo pusi GB Hemchandra thausen hin pen ning ki pongalam the chepak langpon আমার ধনশিরি বর্তমান ধনশিরি MSc আমি হি ক'ব গ'লে 10 বছৰ কাল হি চলাই আছিল কিন্তু হি চলোৱাৰ সময়ত মানে বহুতো আমি বৃদ্ধ মুৰব্বী সকলো তাকে আমি তেখেতে আমি সিটত বহাই দিছে আৰু এবাৰ ক'ব গ'লে দুবাৰলৈকে আমি বহাই দিছে তেখেত মানে ওপৰ মহলৰ যোৱাত কোনো তেখেতে ৰাইজক বা মুৰব্বীক বা তেখেতে মন দিয়া নাই পাহৰি গ'ল তেখেতে ৰাইজকো পাহৰি গ'ল আৰু যোনে তেখেতৰ এজেণ্টবিলাকো পাহৰি গ'ল তেখেতে মানে মনটো নিজৰ ইচ্ছামতে চলাত তেখেতে এতিয়া যুক্তি ৰাইজসকলে কম হৈ গ'ল তেখেতৰ ওপৰত Kedamtang ningkaning ko rapho nitum Dhansiri araratum vote ki pipen kapahai ke thangna tale avedetlo kaching thora mopuke isita ke klem ponabe lasi non ke bang MSc election abang ke ningkaning ko rapho MSc ke chotang atuma phan ke vote pipese non so arlopen inut mission independent candidate abang klanglo potsi independent candidate along kachirab dunja phansi jisik loposi GB Hemchandra 1000 ningje সমত আমাৰ পাৰ্টিত যেতিয়া 15 বছৰ কাল চলাইছিলে SDC পাছত আকৌ কংগ্ৰেছে চলাইছে কংগ্ৰেছ চলাওঁতো তেনেকা আমাৰ এই ধনশিৰি অঞ্চলত কোনো সুবিধা ভালদৰে পোৱা নাই আৰু এতিয়াও মানে আমাৰ ক'ব গ'লে আমি পাৰ্টিক আমি নকলোঁ আমি এতিয়াও মানে 10 বছৰ কাল আমি কংগ্ৰেছ বিজেপি চৰকাৰ বা আমাৰ MSc EM থকা অৱস্থাটো আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ সকলোখিনি সুবিধাটো পোৱা নাই গতিকে আমাক সুবিধা লাগে আমাক আমি পাৰ্টিক নকৈ আমাক যোনে ৰাইজৰ বাবে দুখ কৰিব পাৰে সেইজনক সেই কেণ্ডিডেটক আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হওক যিকোনো হওক আমি মানে আমাক সুখ দুখ যোনে দূৰ কৰে সেইজনকেহে আমি ভোটদান দিব বুলি আমাৰ ৰাইজৰ পৰা উপযুক্ত মানুহক দিম বুলি কথা Halapu youth satum pen setame ning ki punga jok ke damtang MSc atuma phan anke Dhansiri araratum ke koi pa melo lasi mesen akimi independent candidate nang cheklang lopotsi akimi atowarsi dampo posi ning thelo posi ningje
News Report, Karbi Anglong Live. Pinara Abirta kila puan si kantong iglo, akiro pa jiro ng lituma pan, apor ka chipipen, Abirta ng Karjutan po.